asasi so. Ewiase mubasum na wansum ye die fanyina masa wansum. Bisa usum ye makete apo. Eni je di sompa die. Makete apa sompa die asasi so emeni je. Sompa FM, Sompa TV, makete apo. Sompa die MING. Dichim wa fidi ene to Sompa FM and TV. Nebema weni je. Ene akete apa. Nebema weni je o. Sabra boy mo dajini. Be natural sooner, dear, when ya Bema weni je. Nakete apan so kamu. Makete apa. Papa wa fidi ene to Sompa FM and TV. Why? Yasin Sompa mani je ni akete apa na unu warada. Sompa de asit neimuno. Makete apa. Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo. Iti samni eja susem jina. Sompa de abama. Sompa FM. Makete apa. Sompa TV. MNG. Sompa TV. MNG. Nana KJC anopa no nsia kase bobre ena asono Ghana de shimaima me ma wunyina che ebranson se de Sompa 106.5 FM anopa no nsia kase bono esomo na kase boyi efri Sompa 106.5 FM Accra no enam Sompa 93.1 FM wo Kumasi ye headquarters eno no Ayiko 100.9 FM wo Kumasi Adamfopo radio wo Paris France takwa ye Sompa 101.1 FM takrade ye Sompa 103.3 Tachima Sompa ya 106.1 FM and wachi ena sunyane ya Sompa 98.9 Enkranza Sompa ya 90.7 Doma Sompa ya 101.3 Mankesim Kingdom ya 106.1 FM Decoder so ya Sompa FM Facebook no o like ye page no share ya Sompa 106.5 FM Accra and YouTube nso ya Sompa FM live ya website ya www.sompaonline.com Nana KJC Company Limited anopa no nsia kase bo ene de somo Promasidor Twisco Energy Food Drink Ejina Baba na enwachi endpoint homeopathic clinic nso ejine tata ena secure sanitary pad nso ema no akwaba se anopa yemfa kase bo no ensommo ensemo ye de somo anopa de makotene no ebini Justice Bafu Boni si otu kwan na otu kwan a wode na chieja hwan na wode na chija na no pay ye de twa o ye kase ebo mu Ghana Tertiary Education Commission Odehyieba Bontin say Dr. Grace Ayensu Dankwa was a professor no wo boa na no akromfo koto hye gold lebi so ewo mpoho afa ho posifo ache baako wono aka nso ye di wono machi Enwachi enamrashebedwani owo abetifi honorable Brian Champon was say wabamane biem se braso so wo meyasafo dom no ye hye wo mafunu muma ene apomoden hwemofo nso boy amane se mpox yare no ebiasa ba beka ho enti yenhwe ho yi na yenni enhyehyei so Ghana Registered Nurses and Midwives Association Youth Committee wamonso ache wo magene e de afa youth day na se maburu da ye ba bede ne die no enhyehyei ahodo bi esese edigu akwam we ni afoforo ka ho ena no pay na nakogyesi no nsia bre waso asene na yetwa tisco na enu achi no ye de aka eto aso ye dan ye ho ye ba ye de munsem nyina da ebeto aso na emom ema remfi se wade hye no pay
triple A-mine Odehyieba Apam Dadaa mene wobapa Akosua ago Aboagye ubetimi afra me Akosua nshira afe yanye brentie nsem no nkyeremu anopai yewura Justice Paul Bafo Boni ya wono na ehwe akire se wo man ya temuafo nyina epeni ene abalo epeni na peni de krata ababonten ya watwira ma akọ atemuafo wono badwaku no afe wo man yi emra yedidi yeman yi eso ehon so badwaku nyina da ama wo mon saka bi sada ena ateni adwuma no nso enkurabata bia nso ensaka ne de ya sabre judge bia enemo de ekoso bosome de toso de du na miensa ena wotworo ya wo de etu ni krani e de sende ya sompa nso nsaka bie na wosese woni ho sesi ya yewura Puaman Gabriel wono ena ehwe akire na wontoto ne niam nyina na saasem wo ya wo kan no e wo krata no mu wadi kan kura de akwa abonten bosome de toso de du na miensa ama koto ahodo nyina nsa aka wo mo de na wo mo a emra wonim ho asem na wodi ne dwuma nso nyina nso ensa aka wo no mo de enti sabre ye woni hoi bosome da etoso dadu ena nwotwe ye ne ena akwantu no wo firase ebeto mo akwa kosi ne de etoso du no nwotwe na efiri ho akobia no His Lordship Justice Gabriel Puaman wono ena ehwe akire ede ama yewre Justice Bafo Boni na yetu akase bono so na Ghana Tertiary Education Commission na de krata ba bonten se Dr. Grace Ayensu Dankwa a ebepie se wo ye professor na o ma yehwehwemu kire se maami wo boa wonye professor bia doctor ne de wo ho na emom professor bia ni ho a ye de ama no e so mo ka kire ne se won fan krata di ho adanse emfamra wo mo de krata kwa ma chief of staff at the presidency ama GTech for e di ho adanse se Dr. Ayensu Dankwa wo mo ka kire se won fa documentary proof nyina amra ansa na August 11 etwam na eno na legal team David K Ametefe odi atudwa se wo share ensem omode tu na nimu no a onu so chem se maame no ya assistant professor of surgery ewo University of Volta no United States enti GTech for any to me so meka che maame ne se won fa ne nkrata amre free se ne professor no wanya no Ghana ha professor no wanya no Ghana ha wonya na outside na so wonya na mono ne nom se se wonya na mono ne kwa frakrata de be kire sampa university we wa America memu ena di to me krata no ema wo ena GTech for say wo she document no de ba ye bibi inconsistencies na say ensisi so we e buffer right na we ya buffer left we buffer north na we ya for east na we ya for west there's a document no do be kire so ye professor no a maami nam professor Grace Ayensu Dankwa say professor bi ani ho it is a wo she say de ade ni sitie no a enya de ye ade bi ejina yie enu nti eno mo de krata akwa chief of defense staff say chief of staff awo no ena mampanyina tena ye wo ho say won hye na wonye ho adwuma sere bi ye betimi aboa ama niema nyina etimi etumpon na sansemi a ababontina commission ne say wo mo wo hu tumi so mutimi busa na ma me ne chief say so ye professor na amono ne de ma ne honko amono ne nko ka so ye professor na sa obere nam Ghana aka so ye professor na ye de be kire say evidence ne fabra na wo the inconsistent evidence ne beba de wutimi ka say chinchita ye fa professor na ma doctor ne de ye betimi de amaw na emom ne se wutimi de be kire de ntia wo ka say fra professor na de ode ba ye no enam say ensisi so na enkoyie nti no wo mo gitumu a enye yo mo de krata akọ mampanyini atenaye na chese utu mra no wa kire sie kura utu wo so na sabra make say no posifo a won mo atoye mantamu wo mo aye adwuma so no bi ama service integrity no aye adwuma e wo Mpoho district ye wo atoye mantamu onom se na no memreda wo mo a edi gold hu dwa e wo Mpoho afa ho ba bi no akromfo tachi amo abi a wo mukuta tubra ne kwoto hye wo mo so eje won ho niema nyina sika no kura wo mo ntimi nkenkan enhuna no na eho agapade ahodo a eka ho na eno na wo mu di safo yi nsanso na brebre wo mu nya ba kompanchi so ye sabra make say no wo posifo no wo mu kokomu a wo sanso adoma boa ma afofra aka nso no wo mu nya wo mu pa chia so na posisa doma wo atoye mantamu ya kratai wo mu nya adaje etintimu ye na superintendent Olivia
eti adiku de ne nsa hyɛ aseɛ na wɔde fa wɔn boss no 232 wo posu ye na ebi eduru yaboboa no anopɛyi wɔse yɛn kenkan fa ma na wɔhyɛ mo bɔ sɛ wɔnom aka no wɔbɛdi wɔn nsanso na wasɔ wɔn maako ɛde wabegyina mmerɛnim. Meka wo sɛ na KJC Company Limited anopa no nsia kasebɔ ɛna wutie fi Sompa 106.5 FM Accra. Na yeto so ne mahye badwani owo abetifia batom peso so ɛyɛ honorable Brian the Champions ɛni pakro ya wo peso betu franka de ama the New Patriotic Party anasa MPP amonyeko no. Na wo de atudwa sɛ na no Z9 military helicopter no a ɛkɔ krashe yɛkɔtɔ fom magya to mu ama yade hye memman kantin kan wotwe wo mu nyina de wo mu nkwatwa so na wo mu hye yɛda ne nson no ebra so se o mayi military na sa asrafo dom no ye hye wo mafunu mu ma na o matimi agina so aye adwuma na ebra wo kasa e wo Black Star Square na no fiada ebra na ye hwama ni pai ensia aka ye sie wo mu no ene wo bo amane se wo hye ne ma e koso no a ha adwene pa se ye hwe san asrafo no ne ma o mu hia wie mu hyen akade ye di ni nyina ma wo mu na mo matimi asom ye ama Ghana etimi afanantuma pa efra Niema na koso no kenso no ebiebie niema bebre so ewo how I was say ye military na when timi respond to emergencies how are you truly ye military ni na no Ghana yenye baako ni mfansi ye ni so say be ye ni yi ama Ghana afa ne ntoma ye police and military and state organizations institutions akande a woni be hia de ayo mo djuma no enya ade e wo say de politics say Ghana to Renchemi AC, now said for another set of helicopters and crash site points to some deficiencies in the execution of orders because the tools are not there to deliver. And you will expect say again we any ye honorable Brian the Champion ye mrahye badwani e wo abetifia batom peso so wo no e na de na dwenkyere yi atudwa ene apomoden hwemufo nso de ensem bia ba beto monten a anopai wo mobo e ho amane no wo se ye meye ni na ho se ye ni hunu bibi etesa ntentem ye ntutu mirika ne ntia wo mo na so na anamom bia wo akire no wonom entu mpox yare no a ye se eno ebro enam eno so eneba nenso etimi kanipa na etimi sanfa nipa so koni nue nipa so na etimi bo man no sabre wo mo kenkan na no ya wada wo ma kenkan anya ahenan ene enkono esanse dua sanson bia san ba beka ho na no ne nam so ama wasana abosumi mu no World Health Organization wiase nyina pomodin hwemu nka bomu kokura e de ho asama babonten aye se ehia pa wo sama nyina ani ko ho eno na pomodin hwemu fo e wo mayi mu nso e boye nkokọ se yenhwe ye hu yi na uhu se ebro afifiri wudua bia wamfa ho ankwa nkotwitwini kese ama wo nso wo de ankoba sabre no a entama wasamutia apomodin hwemufo no naso na wo mu hunu adeko na fe wo hu ba bia ombehya ase wakom na afiri eno achi ensa hohoro na no corona ba ya ne ye hohoro no ma ye weremfi yenkoso ane yensa so hohoro na sade ye sade yensa keka kayeni ye hwene ne anonom no eno nso yenhya ase ntwetwe ye ho mfiri ho sade ye beye na se ebimpo ebeka yensa yentimi afansra yen ho Yentonso no Ghana Registered Nurses and Midwives Association wamo ewo mebuno abedwakuo bi efa ne Youth Committee na wama dade efa ne International Youth Day Celebration no edi a wamo ba behwe ma nurse fo mo ye babuno no ya hye omafunu mu ma no magina so ayadwuma botaye ne se emeburu gina omo na so yie na omafunu mu koyie ye mpawa omo a ye da ache no ebetimi akoyie fi se sa young professionals no ye hia wo mo pa nkokorafo ne merewa no a nurse fo no dodo na free system nim etim nante ne maba wo ne ye hia se ebehye wo mafunu na mame Laureate Takate or your Deputy National Youth Coordinator at the Ghana Registered Nurses and Midwives Association and a Disansemi Etuja. This year's International Youth Day celebration under the powerful and timely theme, Empowering the Youth for a Sustainable Future, is a theme that calls for action, purpose and transformation. To empower the youth means providing young people with the resources, skills,
platform, and recognition they need in order to lead and shape our future. It means intentionally investing in our growth and leadership and in our voices. When we talk about sustainable future, we mean a health system that is inclusive, equitable, and strong enough to meet the needs of today without compromising the needs of tomorrow. A future where every trained nurse and midwife is valued, employed, and respected. Yeah, and here you Mame Laureate Akate or Deputy National Youth Coordinator Edema Ghana Registered Nurses and Midwives Association. Now we na woman no mo dwumade na so nsugi tu musampa. Bibi e friend mentorship de wo no na wo atete obi. Na saa de ne yemfa mra pa ne na se betimi aboa ama akwanya mpanifo no woni nimdi ekuta wo mo no wo matimi de aboa na mpanifo kokudam ana dwumade na se Dr. William Ochefrimpong our lead consultant Rover Med Consult ni ade wo mo nyina rising above the normal limits of your community and gaining global recognition and acclaim. And I pray that that will be your portion. So in closing, ladies and gentlemen, I declare that the future does not begin tomorrow. It begins with every choice we make today. So may we plant boldly and water wisely and harvest legacies that will not decay. As we mark this International Youth Day, may our empowerment be real. May Ghana rise on the wings of her young, and may we any Dr. William Ochefrimpong, where lead consultant Edema Rover Med Consult no and a kasa yefa kwan be faso a enim difo wo mo wompom di dwumadie mu no edu mo nimdie ebeboa emebunu no ene yenye free medical for ho a yenko tentem na NDC National Democratic Congress Deputy Election Coordinator NIT wono akure ya no Rashid Computer anything na wodi asembia ba betop no so se Ghana fo na no bi na nkomo bi koso party hesika samote sa asem no mu ye din ema wo mo de bosome mako aduokunu nsia ebo wura ye kwa ibrentuo mu sensase pesika efri ye kwa yenum afe tiniye ba bosome nwotwe mano si wo mo so bo wachi asa chenchen a de ebidi bosome aduokunu nsia aseye no wo mo fa bosome nwotwe nkura no wose we no ye ka no wo hene na sansemi woni ensa ntwerofo di nkomo ene wo bie so. You see, you must clean the wound before you put a medicine on it. You don't just see a wound like that and start putting medicine on it. Which medical doctor will teach you that way? That is the problem of Ghana. These people did a sustained strategy of destroying the forest cover. You remember the word they used, party hiasika, and Ghanaians were quiet about that thing. When they say party hiasika, so therefore they should allow them to go in there. And you have leadership of the party, even in government, riding upon each other, importing excavators left and right, and moving. One Deputy Director of Elections and IT, NDC Amanyukum, Ira Rashid, Tanko Computer. Meka useka siebwe wuti free Sompa 106.5 FM Accra. Nana KJC Company Limited anopa nonsia kase bobre na wutie efri hano. Na meka use nana KJC Company Limited hadie. Ghana fo nyina nim se eba dansie ho niema wa ye bema ba ankasa. Na nana KJC Company Limited de adansie ho niema se eye nadoa anase eye plywood anase impo eye building wires anase cement no anase impo iron rods roofing sheets no wo bom adwuma papa etisha nso saa na ade baako ene se ekuo ba simprimu na no fia dana na edi ne birthday etuwe na ye fa Sompa 106.5 FM so ni ama wo awoda pa na ye sre nyame nhira ne bambo de ama wo ni wadwuma ne adwuma pa wo ye nam so ama Ghana fo bebre esisi adan Ghana fo mo amono ne anya hotoso wo bia esi dan ne bi ekuo ba simprimu no ene wo bo adwuma eti bra na be ye free consultation de ma wo free na ebeje na wo nkwa be fa so esi wo dan free delivery cars ne wo ho ebusi se tam ne de agum enchanse de bodanso nie cement nie bronze papa nie enado nie iron rods nie plywood nie building wires nie bibia wu pa bia se wudi si dan e de ahyanse akwakọ wie emu ofutuo emu building materials ne nyina no benya ewo ekoba basimprimu enye nwanwa se wagye abaso bo Ghana ne amono ne nyina na anu fiada wodi ne birthday behwe Central Steel no nyuma kase Pentecost asafo wa musina na yeje wa baba mna na yeje wa baba wodo ho bodondoa na dondon asaw eti enkran ne kuma so betimi afre no ewo 020
020-4355-040 020-4355-040 na wodem endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin yetene so na yasore homeopathy no a branch of medicine ye didi dwuma na enya ba bia na betimi anya na kroje more than 17 years and endpoint homeopathy clinic Dr. Dubuatin edi homeopathy ayaresa ebepie Ghana ha enipa dodo no a edi ho adanse se homeopathy ne edanso ampa 17 years de your track record ankasa yeda so system ni mo yeda so gina ye na so na anu nkrofo bi ba wo so mbe homeopathy say yente wo nka biem endpoint homeopathy ba ye 17 years woje abasobo Ghana amonone na wonam UK na wonam America na wanam France Paris na wanam Germany Berlin kasa wanam say ya ne abasobo yetetam de man say wafa homeopathy so ama premature ejaculation ekọ wafa homeopathy so ama low sperm count na ama mema reproach ede wo mapampam no wo kon ho wo ye free ho wafa homeopathy so ama warefo wo ma wafo mo afo mo ba wafa homeopathy so ama kidney yare ekọ wafa homeopathy so ama liver issues nyina no ya de ye ho wafa homeopathy so ede aye physiotherapy na massage na kwansonko bi so ama na danso eti Dr. Dubuatin se bra na wo won kran ha Spinters Road kwan so baby ya friend share signboard no se wuduru ho na wubusa akwada keto akora be kire wo na mo wo kumase no eye kronoma bo ahia e wo kumase na se wo tema community 22 nso a ne nkrabata ba ko ho eye simple wo de frɛ na ye nkire ye kira kwan na bra endpoint homeopathy clinic eye 0244 867068 0244 867068 na wodem and 027-423-4321 027-423-4321 na anopei obansha nso se wo bepie na kokoduro mu watimi akwa na eye secure sanitary parts and wodi asiesie wo ho evi se wo pese wo feel well secured na wotimi pia bonte wo bra wo nhwe wachie wo sha atade fita secondary school for primary school for amuko school amabu munsa enam se wo bunsa no sanitary pad na wo bono woni ahotoso no secure sanitary pass na sefata sa abata ye toma ye ma wo mo ko boarding house na yesesa ne say pampe na wo mo de ko ewi se be mo feel secure na wo hwe ne ntaba ne se de esitre na mane fa ba bia ene se de esi dome no na ye ne tese gel no a na wotimi se secure sanitary pad de ekoyie long na extra minty e wo ho e hye mako dumienu ladies we are well secured so wo komase mama excellent cosmetics wo edum PZ ena kwada so estate wo betimi afre no ebra wo pedodo atuo e wo 024 38 62158 02438 62158 na with them secure sanitary pass ya jiatum na anopai dia hye so good morning Ghana for your mama chi ye the delicious chocolate drink no a ye find the Twisco energy food drink the promasidor for e de chiachi anopai na wonim say Twisco die say dey see delicious da ed chocolate ne wo mu no vitamins ahodo wo mu no sa wo bona no pa na sa wo ko adwuma tim sampa he wo ni padua no kora no wo beda wase enti Twisco energy food drink ye chocolate drink ye delicious vitamins any minerals wo mu no ene ye comfort dia ma wo ena fortune wo mu ti ema wo energy energy boosting minerals any vitamins wo mu ti vitamins B vitamin C any D iron ni nyina wo mu eti anopai ye 2 Ghana cedis pe na waje wo de na wo na wo sene no eye 2 Ghana cedis pe enso nyunu enso hye wo de wo no bibia wom eye Twisco energy food drink delicious chocolate drink no eno no eti chawanu mu anopai na wo chawanu mu dia ene ehye no nso na bibia wom moku wom asichire wom na wo de awo no na ekoyie eye Twisco energy drink power your dream na enya energy na enya delicious chocolate na efa power num na efa ma wo nipadua na enkoyie mika wo sekase bo wuti free Sompa 106.5 FM Accra ye homeso ye ba ye de dia kanyina ebeto so
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a be maybe a woni wodofo akwakwashia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate dear, eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Udru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Kweku, minim se wayeshi. Me kraman nane. Now so ebony show one embasso. Mane honsepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom mulia then it's not on, but don't support as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejwadi enkratu yi atu. Na fa na moko. Yekoye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate nso e. Mama, enye plate o, eye discus. Yeah, training every say ya best ya inkunim difo. Mo ase munim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E pon nkunim difo sise mo a. Mama, yeah dase. Me mo fa ya pomudi hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje yinkratso yatu. Sompa TV, Emma Akosua. Nokure Emma Akosua ampa yemo akwaba. Edeba nana kwajoje sino nsiabre mu kase yebo edifiri Sompa fie ebre wo no so na ye kwa ama no ne na no fiada Russia mampene Vladimir Putin ebo ana afiri ne mamu ba America mamu behia mampene Trump ne nyina ye se beye na wone Ukraine betimi anu masundwe abu anu nenso na no nhia mudie no antimi ensipo enam saye so ama sesei Ukraine mampene Zelensky Vladimir wono so beko no wakwa akohia mampene Trump na eno na European Commission no president otua wo ma no Ursula von der Leyen ede to ho acha se sanhye mudie no enye se mampene Trump
ene Zelensky nko na ekwa akotena pono kurukuru aho ano mokofia wi amana sana fa adu pira ko no wo mabedi nkomo wo mu nyina abekọ bi enti UK fo no won beba Germany France wo mu nyina akandifo no beba abeka ho ama nhyiamudie no wo matumi ahia edidi nkomo na siase yie se de beye na asundwe no beba na Russia ni Ukraine tembedwo na Ghana ni wiase nyina nso yenso ye ho badwe kasebo no si ensemede somo no pa de makotene no ebi enie enmahye bedwani owo abatifi ono abobrain ne champion de atodwa sabo hye helicopter ye kwa crash ya na se tofom ema eja etomu no a ehu behia se omeya safo domo no eniema omu hia bia ye de ma omu no matimi asomye yie ene yewura Rashid Tanko computer wose na no MPP fo betina konwa so bosome makomako aduokuno nsia na wo ebinom de kwasa nsase ene ye kwaye yemfa bosome nwotwe empempam Ghana Tertiary Education Commission say Dr. Grace Ayensu Dankwa professor no so ye no woboa efiso mo ka so won fan krata amranta ode baaye no ensisi so enu nti no say wonya professor no wa monone a so otimi chento matro krata e de akwa chief of staff at the presidency yare bia ba ye frene mpox ebi mo se wo moboa World Health Organization say yemwa enokre na empanimfo e wo Ghana hwe apomodin so say yan hohoro yensa na fe yehu se burague nua yan report Ghana Registered Nurses and Midwives Association Youth Committee abamane say International Youth Day no ayede bana ya shefa na emebu na timeji no na so na braso say ye hwe na young professionals no ye hye wo mafono mu ma ene afoforo na e ka ho ya mpoho aposifo anya akromfo ba kompa echi aso a wo bo ahwehwemu en na kwadwojesi eso ya sene na no pay ye no mo twisco na ye betena ase ebe ma wo wie kasebo ya sanso fan Sompa ya headquarters e wokumase e Sompa 93.1 FM ayiko 100.9 FM Paris France ya Adamfopa Radio takwa Sompa takwa de Sompa tachiman Sompa sunyane Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim ya Kingdom 106.5 FM e 106.1 FM ena Sompa FM decoder no so bebia radio no no ubenya yen Facebook no like page no wa share e Sompa 106.5 FM Accra ena Sompa FM live on so benya ewo YouTube ensema wutimi ye ne de bruso ya bobo ni nyina bedede akwakoto www.sompaonline.com sanso na ye app no betimi download every Google Play Store and as iOS Store eno eye Sompa online ene no nso ubenya na KJC Company Limited adansi hu niema nyina efri ahyase kwa wieye wo boye chidom secure sanitary pad ma bosom ya kwantio etimi di cham ye nya hotoso endpoint homeopathic clinic Dr. Duboten efa homeopathic so dia resa amaye ena Twisco energy food drink no eye delicious chocolate drink no enu so timi bua wo ema wonya energy no ena eboa ye ne de kasebo yi esomo no pay eye me Akosua ago Aboagye ubetimi afram Akosua nhyira mene my beloved son on radio triple amine Odehyieba Apam Dadaa ye kone de Ghana today atwa Munde dinam se menya foreign call. Hello papa what do be new se me feel London ekwo US na no kwade wo kura fra me bo mamania na papa mo hote sei awurade aduma haboko na kujejesi ekwo bo sempene mu de woton adanse ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho ekwo ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na wodru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kujejesi Company Limited agi ba bia wo mo Holland Germany France Italy London Canada eba adanse ho niam dia obia se na kujejesi Company Limited na matese wo bie depo kasie bi e wo Akosua e ho na wo bia koto adanse ho niam na eye no kura papa no kura pa a police station in Chenhua ekwo ba sempre mo no onye mereda hwe we kura no miensa mua ene obi en foforo yawo ba ko abu akwase paase kumase ene ba ko so pokura se nkran ha obi ase na kodwojasi eye bemaba e wo dansi mu waton cement iron rods banding wires and adua plywood and just said about dance ro te se bibia e de hye adansi ase de ko wie depo no nyina nso eye tufo bo wodu kuka mu a wodu kodwa free Akra we Kaswa depo ene pokrasi de no kra to nchen a wo sa wo bu Akoteman Tantra Hill Iron City
amanfrom wasa bie depo kɛseɛ so ɛwɔ Kɔhyiman Kumasi sepase depo no kra da nkyɛn a ebi so wɔ Magazine Road head office no wabie depo kɛseɛ so ɛwɔ Dadeɛ Ntam edwe so Accra Road Femeswa opposite Alhaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and Amanfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. Hey, a Kuaba Simprimo. Hajia Special Local Foods Abakade Enye Dianini Dianio. You were Dianini, you were Diani. And young one was a Ghana ha a hemfo a Yakasia, Wedina Kasia, Patia Kasia, Samu Pebebi, our best serve woman who say ye buffet and womoye. Say ye local continental dishes. Will be a channel near Hajia Special Local Foods. Ewa hacho atomic equano so hono. Dienti a friendly local foods in the say. And you want more ye diania, not one more tentam, tomatoes are pro, melqua pro, jena pro, gallica pro, no dia ye diana say, ya bontina diane, a diany bisa. Debbie Hajia Strunyame, 18 young one was a Ghana, a titire, say ministries, agencies, a cassia, a year a hemfo, nanoma hemamo, womotas and womus ye bedidi, ye didi eziban ye didia, womus a monfra Hajia Special, local foods, if it's a hono, and a dianino equoye. Ghana hebe bia womutimi sevo, Hajia Special, local food, upesofra, a 024 63 59921, 024 63 59921, and as a 059 479 7215, a 059 479 7215 for not with them. Mamenka baby kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ o. Obbo me ne mabusua ho ban. Me de no hwe mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwe, mamenka kyerɛ o. Me de ma mesre da ne da. Me de no kyerɛ papa. Ti etimi kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intimu ranom na mo kan fo mo sa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no asem na ye ka yo. Eye kokoko. Pepsodent kokoko promo no nie. Eye Pepsodent kɛseɛ dada no a. Na ye de 25 grams aka ho. Jiwodie na ba wo busua ho ban. Na hye wo semu den. FDA aje gradient crash wo. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sɛ ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adwodwo. Na de fa ne premature ejaculation no a. Ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adwodwo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gyinamu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st Clinic nkwa. Wo mu je bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill roundabout. Se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. Eho na wo behu ye. Fra 0540 311 311 0540 311 311. Na se 21st Clinic. Still wo mo ye sciatica expert. Na fa na moko. Ye ko ye training wa garden nim. Na me pray ne. Mama javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama enye plate o eye discuss. Ye training every say ye bese ye inkunim difo. Mo asemunim se ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo se mo. Mama ye dase. Me mo fa ye po mu di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejege in krato yatu.
Wadobeko. Say ya Jumasua, Wadobeko Dubai, Qatar, and South Korea. And if you want to write an international test like IELTS, SAT, TOEFL, GRE, and GMAT, they will assist you to write. Asa for labor, runabout wa, and crying. Kanachi First Light, Tema Community 18, Lashe Big Boy Filling Station, Sunyani, Silver House, our High Court, Tamale, Ayama Building, Yabe Tamale, Teaching Hospital, Takrade, Market Circle, and our offices. Our my baby, so telephone 055-555-0067 and 0249-000448. In this age, reliable and stable power supply is the bedrock of every development. However, a backup plan should always be for every business that wants to thrive to hit the ceiling. Peggett Engineering and Company Limited offers that plan. They are the importers of brand new original super silent Cummins and Perkins generators from the UK. Peggett is also the sole importer of comfy air conditions that comes with an inverter. At Peggett, we undertake installation and servicing of solar panels, generators, and air conditions with certified ECG installers. Here, everything is done in a professional way. Call now on 0244-599-124 or 0265-468-434. Peggett Engineering and Company Limited. Locators at Ahinsan Kumasi, adjacent the Kumaruman Rural Bank or opposite the China Mall. Peggett